news involving former President Donald Trump. The state Supreme Court has just disqualified former President Donald Trump. Donald Trump is ineligible, saying he should not be allowed on the state's primary ballot. Well, Wolf, and in this instance, law has won. It's no wonder. سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سناك تكونوا ناي وتر من يوتيو امبار لومي بزعبا بوليتيكا ناي معربا وعالم كم دما بوليتيكا نملو بوليتيكا ناي عالم زصلون وطبعا نقولوا عالمنا كصلو زخل كنتاتنا خنري ازي دما مريچا ناي امريكا 24 عامه مريچا يو كبابي 3 بليون زخون حزب عالمنا ابستفلالي كورنعتنا ناي عالمنا مريچا خغبريو قال كابت زعبي مريچا دما ناي دونالد ترامب ناي امريكا مريچا يكون درو ابت برايمريز بحال قداماي درجه ريبابليكان ناتوم كانديديت وي كاناتوم حصوي نمدلاو زغبر زلو قدم مريچا زغبر مدالوي ابو دونالد ترامب دحر خندي حغوزغوت اب كالاي ستيت دحر اي واحد جدما اب كالاي ستيت نقدميت ماتيلو انتاي مالتي زكن سلامنتاي ناي دونالد ترامب ممصا نقدميت زيد لزلو what is going on منيو تاب سلطان كمت زيد لزلو زبل نبزحات سبات ازارب نطبلو انتايو جن سوحجي بعمقت كنريا كنفتنينا سلامنتاي كم كون كيلو منيو ناي دونالد ترامب سلطان ممصا زيد لي قدم كونتكست خبكم يا دحريو بخمي عواتالو انت عدلاتي تبيلو بخمي كتطو كبلو يقولوا ايروبا ريتوناتو منتايو عالم ناي كالوت حجرات عالم ناي روسيا ريتو ابو كميو انتايو ناي تشاينا ريتو انتايو ايرتراخي بخمي تصبيو بريزيدنت سياس بزعبا زكنتا زبلون كنرينا مجمريا اسكبزيان جمر will not let Trump become president. Neocons, of course, are lining up behind Nikki Haley. Biden is a walking vegetable. What do you see happening in 2024? I mean, it's opaque. So, انتاي بلوزانيو تي establishment زبهال ندونالد ترامب ايدليوني زلو تبدحر مغارجا نتحجر زم حاضر هايلي ويكا ديب ستيت بلو establishment بلو special interest group بلو زياتهم ني دونالد ترامب اب سلطان كمت ايدليون يوم زلو سلازي كم تاب قدمي تهابكم ببيت فردتات استفلالي كيسس غيروم لو نخي مرص غبر زلو سلازي استفلالي كيس الله حزب ግን ስለዝደልዮ ዘሎ በተደጋጋሚ ንቅድሚት ይመጻሉ ንሳቶም እንቅፋት ገብሩ ንሱ ግን ንቅድሚት ይመጻሉ እዚ እቲ ሪያሊቲ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩንነት እዚ ባት ስለምንታዮም ዘይደልይዎ ዘለዎ እስከ ንስማ ካብ ገለ ካብቶም ነቲ ኩነታት ብውሽጢ ዝፈልጥዎ ፕሊዝ ከም ወትሩ ላይክ ግበሩ ላይክ ምግባር ማለት ነዛ ቻነል እዚኣ ምድጋፍ እዩ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ጽዒርና ነምጽኦ ዘለና ድማ ደገፍኩም ትቡና ኣለኹም ማለት እዩ ንዓይን ነቶም መሳርሕተይን ስለዚ ሓደራኹም ላይክ ምግባር ከም ዓባይ ሓላፍነት ጌርኩም ወሰድዋ ነዛ ቪድዮ ትርእዩ እንተለኹም ላይክ ተጌርኩም ከም ዓባይ ምስጋና ደገፍ ነቲ ቻነል ናብ ካልኦት ንኽበጽሕ ሓበሬታ ድማ ጌርኩም ወሰድዋ I mean, it's opaque. It's like looking through a shower curtain. You can only see outlines. In this case, it seems irresolvable. So you have basically every power center in the country will do anything to prevent Trump from winning. Anything. These are the same people who are lecturing us about democracy. They can't let him win, but if they don't let him win, then it's just... So, بزعبا ديمقراطي زمهرونا ديمقراطي صبغي وقال زبلونا بدحر مغارجا እዚ ሰብ እዚ ክዕዎ ዘይደልይዎ ድማ ንሳቶም እዮም ስለዚ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ፓወር ናይ ስልጣን ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዎ ሓይሊ ናይ ሪፐብሊካን ይኹን ናይ ዴሞክራትስ ክልቲኦም ኣይደልይዎን እዮም ዘለዉ እቶም ዴሞክራትስ ንዶናልድ ትራምፕ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ንመን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ነታ መወዳድርቱ ኮይና ዘላ ሕጂ ኒኪ ሄይሊ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለምንታይ እዩ ዝኸሙ ኮይኑ ምክንያቱ ለትራምፕ ሓናቶም ከሳልጡ ዝኽእሉ ንሳቶም ምዃኖም ስለ ዝፈልጡ ዴሞክራትስ ከ ኣክንዲ እቲ ዴሞክራትስ ነዊሕ ኮይኑ ዝነበረ ንሮበርት ኦፍ ኬነዲ ንዑ ክንዲ ዝደልዩ ንዑ ይደልና ኢሎም ነዚ ዝወድቕ ዝትንስእን ዘሎ ሓንቲ 10 ደቂቕ ትኽክል ቃላት ክዛረብ ዘይክእል ዘሎ ጆ ባይደን ሓንሳብ ንፀጋም ሓንሳብ ንየማን ዝኸይ ዘሎ ንሱ ከም ብሓድሽ ተወሳኺ 4 ዓመት ከም ማሓድረና ይብሉ ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ድሌቶም ዝገበሩ ናይዚኦም ሰባት እዚኣቶም ፅልዋ ኣብ ዓቢ ደረጃ ዓለም ክንሪኦ ስለ ዝኾንና ይትቐንዲ እስከዚ ትማሊ ዝተኻየደ ምርጫ ከመይ ነይሩ ቅድሚ ናብቲ ናይ ዓወት ዘረቡን ገለመለን ምታውና ከመይ ነይሩ እቲ ምርጫ እስከ ንስማ what happened and Donald Trump victorious in tonight's New Hampshire primary beating Nikki Haley but it wasn't the landslide outcome that some experts had predicted. And John Hook is live in Nashua, New Hampshire tonight with reaction to tonight's results and John, despite those results, Nikki Haley told her supporters she is staying in the race. Yeah, that's exactly right, Mark. I mean, the experts are often wrong and even though some were saying maybe Donald Trump could have an Iowa-esque finish here,
this was never the kind of electorate that would favor Donald Trump. It actually kind of leaned a little bit toward Nikki Haley and a moderate candidate. So she did well tonight, but let's get right to the numbers. Any way you slice it, it's a double-digit win for Donald Trump. So كم تريوا زلهم تناي نيو هامشاير استجبري برايمري برقت بالدومينيانت ويكا بعبلا القطري دونالد ترامب تعويت له just to give me the He's at 55%. So كم تريوا زلهم almost 55% نايت دمتي ناب دونالد ترامب خيد كله كبابي 44% دما ناب نيكي هيلي كيدلو زي تستيد دما زورادرو لزنبرو نيو هامشاير نسو اوريدي نتا نيكي هيلي دسمامة عينت هزب زلوايو ስለዚህ ብዙሕ ንሳው ክትዕወት ትኽእል ነይራ እዩ ትፅቢታት ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብ መብዛሕትኡ ስቴት ኣክቹሊ ድሕርዛ ዝኸድዋ ስቴት ድማ ሳውስ ካሮላይና ይመስለኒ ንሳ ድማ ናይ ኒኪ ሄይሊ ሆም ስቴት እዩ ኢቨን ኣቡ ኣብቲ ፖሊስ ከም ዝረአ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ዝኾነ መርሕነት ከም ዘለዎ ብካልእ ኣዘራርባ ሪፐብሊካን ህዝቢ ንዶናልድ ትራምፕ ከም ዝደልዩ ዘለዉ ካብ ካልኦት ብዙሓት ዝነበሩ ንቅድሚት መፅኡ ኣሎ እዚ ይመስል ናቱ ዘረባ ከመይ ነይሩ ክንርኢና Nikki Haley at 44%. That's an 11-point swing with more than 75% of the vote in New Hampshire. If it weren't anyone but Donald Trump, that's a big win in politics. Double digits, that's a big win, and he looks to be cruising to the nomination. So እቲ ሚድያ ወላ እኳ ብዳብል ዲጂት ተዓዊቱ እንተሎ ልክዕ ኒኪ ሄይሊ ፅቡቅ ከም ስራሕቲ ዝገብር ዘሎ ምክንያቱ ሞር ሚድያ ነታ ኒኪ እዚ ሚድያ እቲ ሜን ኤስታብሊሽመንት ዝበሃል ነዛ ኒኪ ሄይሊ ትበሃል እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ዝደልይዋ ዘለዉ ድማ ምናልባት ፅንሂልና መብርሂ ክንበኩም ኢና there is a reason for it ምክንያቱ ነታ ኣብ ራሻ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ውግእ ንዑ ፋይናንስ ንምግባር ክትሕግዞም እያ ንእስራኤል ውግእ ንክቕፅል ክትሕግዞም እያ ኣብ ካልእ ቦታታት ነቲ ናይ ውግእ ኣጀንዳ ናይ ባይደን ንክትቅፅለሎም ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኮለ ጌና ተዛሪቢ ኣብ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ናይ ዩክሬን ውግእ ኣነ ብስልጣን ታትየ 24 ሰዓት ጥራይ ዘድልየ ኢሉ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ንፑቲንን ንዘለንስኪን ኣምፅየ ወዲየ ኣለኹ ኢልዎ ወዲየ ኣለኹ ክብል እንታይ ስልጣን ኣለዎ ክትብሉ ኢኹም 5 ሳንቲም ሂበካ ክብሎ እዩ ነቲ ናይ ንዘለንስኪ ሰያታ ካልኩሌሽን ናቱ ዶናልድ ትራምፕ ከማ ከም ዝገብር ድማ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ስለዚ ኣብ ዘበኑ ምስቲ ኩሉ ዕንደራ ናቱ መልሓሱ ሓንሳብ ገለ ይብል ሓንሳብ ንኣፍሪቃ ይፀርሕ ሓንሳብ ገለ ኣብ ስራሕ ናቱ ግን ውግእ ኣይፈቱን እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤውሮጳ እዮም ድቃስለይ ትሲኖም ዘለዉ ስለምንታይ ክንሪኦ ኢና Now, New Hampshire voters today, they turned out. There was a lot of discussion about social issues. There was a lot of discussion about immigration, the economy. They turned out in big numbers. And this has really been a two-person race ever since Ron DeSantis dropped out earlier this week. It's Donald Trump and Nikki Haley. And right now, the party is coalescing around Donald Trump. The holdout is Nikki Haley. And Donald Trump will have to do something to try to bring her into the fold. Tonight may not do it. Nikki Haley, as you mentioned, Mark, vowing to continue on. This was what she said tonight. I want to congratulate Donald Trump on his victory tonight. He earned it. And I want to acknowledge that. So normally Nikki Haley ካብቲ ብዙሓት ካልኦት ነይሮም እዮም በብሓደ ኩሎም ካብቲ ስልጣን ካብቲ ውድድር ተሃልዮም እዮም ምክንያቱ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሪፐብሊካን ክወዳደር ዝኽእል የለን እዚኣ ትቕፅል ዘላ ግን እቲ ኢስታብሊሽመንት ሚድያ ብምሉእ ንዓ ስለ ዝድግፍ ዘሎ ቀፅል ኢሎም ኣለዉ እታ ጌይም እንታይ ምዃና ግን ፍለጡ ስለምንታይ ቀፅል ኢሎም ኣለዉ ነቶም ካልኦት ስለምንታይ ከም ዘለዩ ገይሮሞም there is a game ኣብዚ ኣብቲ መጀመርያ በዓል ታከር ዝዛረብዎ ፀንሑ ካልኦት እውን ገለ ጌይም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓቢጦም ከም ዘሎ ኣብቲ መጀመርያ ዘምፃኽልኩም እንታይ እዩ ብቤት ፍርዲ ብዙሕ ኬዝስ ገይሮም ኣለዎ ስለዚ ኣብ ገለ ፖይንት ከኣልይዎ ከም ዝኽእሉ ካልኩሌሽን ክህልዎም ከም ዝኽእል እዩ ሰብ ዝፅበ ዘሎ ስምዑ ሕጂ እንታይ ትብል ንሳ Now, you've all heard the chatter among the political class. They're falling all over themselves, saying this race is over. Well, I have news for all of them. New Hampshire is first in the nation. It is not the last in the nation. This race is far from over. There are dozens of states left to go. So ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ ውድድር እዚ ክወፅእ ኣይኮንኩን ቀልጢፈ እያ ትብል ዘላ ምክንያቱ ብዙሕ ስቴትስ ትሕረና ኣለና ኣብ ብዙሕ ክንወዳደር ኢና እያ ትብል ዘላ And the next one is my sweet state of South Carolina. So Nikki Haley putting a good spin on it, but the map frankly does not favor her moving forward. Even in South Carolina a month from now, that's a state where she was governor. እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚኣ ካቨሬጅ እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊቱ ከሎ ናይ ምንታይ ስፒች ይሪኢኹም ኣለዉ ናይ ኒኪ ሄይሊ it's a plan እቲ ፕላን እዩ እዚ
ناي سعر زلو داير عيونا أبزا فيديو زياتري والله بزعبات ريبورت دونالد ترامب عبلا الغطري دبل ديجيت عويت اللي بلو ناي من سبيتش كنير يقوم له ناي تاتا سعيرا زلا زي تجيم دمع بخمزيهم ماني بلايز قبروخا سلمتاي مور أب تلفزيون تاريخايا موي قلن تاريخايا زيادة نعا نخطفتو نعاكت لما مدى نعا تقبالنتا نخط عب تباهيليو دونالد ترامب يعود نيرنا عود دمتقنا يمتواني مغنياتو انت تسمعوا سبكفت ويو إلوم يم هنا قن كان متعلقم هنا Thank you for the victory. It's wonderful. It's what, or I can go up and say, who the hell was the imposter that went up on the stage before and like claimed a victory? She did. دايري غوازلو ناي عوتو كويو بقوعة كمزين نابز بصحنا قال ملخ دزبل من يا صدلتك قد ما يابزي أنا سعيرة غلو قد ما يابزي متى كم سعرت أكت تقبرت نبرت هاكيو مغنياتو أبنات بوتا نص سعيرة غلو قدميو نساك تزارب أب تستيج كم تري وازلو على التلفزيون دما زيادة تسعيرة خلا زيادة كافريج نعا يبواس لزلو أيتو واحد لون دونالد ترامب كا كم زي political correctness way كمال حسكات كم خاز بالي لين كم زلا تدربي وايز Very poorly, actually. She had to win. The governor said she's going to win. She's going to win. She's going to win. Then she failed badly. Now I have here, if he promises to do it in a minute or less, but the only person more angry than, let's say me, but I don't get too angry. I get even. The only person. Because he was there, and he did fantastically well, by the way, and then he endorsed me. And we don't have to talk about Tim Scott, who, by the way, just got engaged, we have to tell you. And that's more important than all of this stuff. But a man that got to know her very well is Vivek. I said, Vivek. كلهم تم ودادرتات زنوبرو مودادرت زنوبرو أبز برايمري هذا بحاجة كابت سلطة كابت ودرنات عليو ندونالد ترامب يوم اندورس قبل زلو هذا كاباتهم زعجد الزاربيو سمعوا قد محجون بتريرو زنقفازنا بريو. Saw tonight is America first defeating America last. That's what we saw tonight. If you لو مزرعنا يو وسيت بلالو أمريكا فيرست زبل مرحي دونالد ترامب مالتي إن أمريكا ترى قدس نمن سعيرو لنتا بأمريكا زي قدسو بايدن أبنت مع بليونات نبكالو تاجرات نبوجو جبرالو إذا جنزب زجنت هوملسنس نتساقمات نيتعدق جبري جبايم زبلو سلزي ريبابليكان كم يجبروني وجا جمروني بلوكم يلا ريبابليكان كاوي جدو دونالد ترامب كاونا وز حاشمبر جنزب كوت زي دلمبر توم كالوت كاوي جدو. On America last, you can go to Joe Biden. You got another candidate still apparently in the Republican primary. Cut your Social Security to fork over more money to Ukraine so some kleptocrat can buy a bigger house. Go to Nikki Haley. But you know who delivered a double-digit victory tonight? It is a double-digit victory as of right now. Is this man, Donald J. Trump, the leader of America first? And that means something. Now, USA and Donald Trump, America first. Now, I got 30 seconds. سنتاي زبل زلو كم تري ودلهم دونالد ترامب تعويتو فيفيك بحالزي توداداري نايتي مريجاي نيرو أن عقدي فوقن هجي أني دونالد ترامب اندورس جيرو بزحات تنتنت بوليتيكا خمزول ودما مختل بريزيدنت فايس بريزيدنت ناي دونالد ترامب كوينو كمرات خيلي زبل تسميت له بزح دليت وين كم زلو نرلنا أبستفل عليه ستيجس بزح قرب له بعين حق كترو يخلق بالحناتو رأرداناتو أزرارباناتو نا يوكرين وقال تيفت أتوك بالزلويو بزعب اليوكرين استزاربو أبز السمعو he's a very sharp understanding كلاد بقعت بزح بقعت زلويو نزيان من نسمع هذه هريحة أنت I want to make this point here, okay? We got to say this right. What we see right now with her continuing in this race is the ugly underbelly of American politics, where the mega donors are trying to do one thing when we, the people, say another. And it's up to us, we, the people, to at long last say, hell no, we, the people, create a government that is accountable to us. And we, the people, have said tonight, we want, again, as we did in Iowa, Donald J. Trump. And so you want to actually speak truth. That's the truth. انتهينا نرزل لنا يزلزلو نحنا تزبع أمريكا الندليون اتهم بدحر مقارجة أنا زهاجر زي ما حضروا زدليون يفعل له يبلع له تهزبي بنتصور دونالد ترامب كم زلزلو ينقرأ له نساتهم جن نتانيك هي اللي سلزدليزلو بستفل عليه من جدي نقدمي كم توا يسعر له زد ما هذا كابت بزح سكفتاز قبر لهم زلو يابقى بوينت نتجيم
ተቀውዮም ከም ጽዋ ከም ዝኽእሉ night. And the only thing they're rooting for is an ugly thing that we don't want to see happen. That's what these people are rooting for, is playing to say long enough so the Reid Hoffmans and the ugly Democratic George Soros Jr.'s who are funding the lawsuits against Trump can prop up their puppet. We say no to that vision. I say the general election begins tonight, and this man will win it in a landslide. God bless you, Donald J. Trump. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዕላማ ናቶም ድማ ነቲ ናይ ኒኪ ሄሊ ኣብቲ መስርሕ ዝተወሰነ ግዜ ከፅንሕዋ እሞ በቲ መንገዲ ዴሞክራቲ ዝግበር ዘሎ ሕጋዊ ክስታት ብኡ ተጠቂሞም ከኣልይዎ እዮም ንዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ውድድር ዲስኳሊፋይ ክገብርዎ እዮም ዲስኳሊፋይ ክኸውን ከም ዝኽእል ወይ ክገብርዎ ከም ዝደልዩ ኣርየኩም ነይረ ኣብዚ ብቤት ፍርዲ ብዙሕ ግዜ ዝተዛረብሉ እዩ ስለዚ there is a legal case against him disqualify ክገብርዎ Donald Trump. The state Supreme Court has just disqualified former President Donald Trump. Donald Trump is ineligible, saying he should not be allowed on the state's primary. ከምዚያ ገይሮም የስምዑኻ ጽንሕ ኢሎም ድማ ነታ ሚድያ ከምዚያ ገይሮም ሰጋውሕሉ እቲ ህዝቢ ኣማራጭ የብሉን ነቲ ሚድያ ብኸመይ ይጥቀምሉ ነቲ ሓሳባቶም ኣጀንዶም ንምስላጥ ልስና Some members of the media use their platforms to push their own personal bias, and agenda to control exactly what people think. This is extremely dangerous to our democracy. ትሪእዎም ኣለኹም ካብ ሓደ ዝወዲ ካብ ሓንቲ ምንጭ ዝመፀ ብዝተፈላለዩ ብቀያሕቲ ብፀለምቲ ብኤስያውያን ብገለ ገይሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ቻነል እዚ ከምዚ ምስ በልዎ ዝበዝሐ ህዝቢ ርዒሙ ነቲ ንሶም ዝበልዎ ይቕበል እዚ ድማ ተሓቂ እዩ $200 billion back to that same country. The fact of the matter is the Republican Party is not that much better. You have the likes of Nikki Haley, who stepped down from her time at the UN. Bankrupt or in debt was her family. Then she becomes a military contractor. She joins the board of Boeing and otherwise, and is now a multi-millionaire. So I think that that's wrong when Republicans do it or Democrats do it. You want a leader from a different generation who's going to put this country first. She joins the board. So ብዛዕባ ኒኪ ሄሊ ዝዛረብ ዘሎ ሓንቲ ተራ ሰብ ድኻ ዝነበረት ካብ ፖለቲካ ኣትያ ኣብቲ ናይ ኣብ ቦርድ ናይ ቦይንግ ካልእን ካብ ፖለቲካ ምስከደት ኣብኡ ከም ኮንትራክተር ኮይና ምሳተወት ማልቲ ሚሊዮኔር ኮይና ኣላ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብትኽክል ንረብሓ ናይ ኢስታብሊሽመንትን ናይ ካምፓኒታትን ትሰርሕ ከም ዘላ ብግልፂ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ የጋልፁ ኣሎ ሕጂ ናብቲ ኔክስት ቶፒክ ክንሰግር ኢና እናሰማዕኩም ፅሉ Boeing and otherwise, and is now a multi-millionaire. So I think that that's wrong when Republicans do it or Democrats do it. You want a leader. Democracy, it's an oligarchy run by the richest people. And so at that point, like the veil's off. We can't pretend anymore. When they killed Kennedy, which they did, they could kind of pretend like everything's fine. But after this election, there's no pretending everything's fine. Everyone will know. And it is a little bit like you get kidnapped, you get thrown in the back. So ብሓፈሻ ብዙሕ ስግኣት ከም ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ወይ ክጨውይዎ ወይ ክቐትልዎ ወይ ክኣስርዎ ወይ ካብቲ ውድድር ክኣልይዎ ከም ዝኽእሉ ዓብ ስክፍታ ከም ዘሎን ንሱ ድማ እቲ ህዝቢ ከም ዘይደልዮ ዘሎን እዚኣ ድማ ንኣሜሪካ ብሓበትን ክእትዋ ዝኽእል ወይ ከዓ ኣብ ዓብዪ ዕግርግር ክእትዋ ዝኽእል ነጥቢ ብምዃኑ ብተደጋጋሚ እናጎልሐ ይመፅእ ኣሎ ኤሮፓ ካብዚ ኩነታት ዛበይ ኣለዉ ብኸመይ ይርይዎ ዶናልድ ትራምፕ ተመፀ ከመይ ይርይዎ እስከ ስምዑ ብዚ ሕጂ this is how these things are going to play out ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኩነታት ንኣብነት ኣብዚያ ነዚያ ስምዑ መጀመርያ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ከመይ ይመስል Russia conflict is nearing the 2-year mark, but Moscow is in no mood to relent. It continues to pound Ukraine while Zelensky's appetite for weapons keeps on growing. But Kiev's Western allies are struggling to keep up the supply of arms to Ukrainian troops. The Western militaries are running out of ammunition. Their warehouses are empty. NATO has now signed a $1.2 billion contract to make tens of thousands of artillery rounds and replenish. So, እንታይ ንብል ዘለና ራሽያ ንዩክሬን ኣብ ትጭፍጭፈሉ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኔቶ ዝበሃል ንክሕግዛ ዓቕሚ ሲኢኑ ኣሎ እሱ ከዓ ኣፅዋር የብሉ ኣፅዋር ከፍረ ይከኣለን እቲ ዝነበሮም ኩሎም መኻዚኖ ንዩክሬን ሂቦማ ዩክሬን ካብ ወዲያቱ ሕጂ ከተወሳኺ ደላ ሕጂ ኣሜሪካ ክቡ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ወዲኦም ኣለዉ ኣሜሪካ ንባዕሎም ንክስራሕ እቲ ኣፅዋር ግዜ ስለ ዝወስድ ካልእ ድማ ኣብ ካልእ ውግኣት ኣለዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ቻይና ትወዳደሮም ስለ ዘላ ናቶም ኣፅዋር ቦታኻ ከሕዙ ኣለዎም ስለዚ ዓብ ሽግር ኣለዎም ሕጂ ብሓደ ዓብ ክኢላ ክርየ ኢና እዚ ኩነታት እዚ This is the United States operation to assert dominance over Europe, especially Germany, and it has succeeded. Europeans are not afraid of the Russians. They fear Trump more. The problem is here. NATO is falling apart at the seams, and it feels so seriously threatened that even the United States finds the need to firmly anchor NATO. So እንታይ ብላ ኣሎ
ኣብዚ ዋን እዚ ሓደ ነገር ንጹር ኣሎ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮፓ ዝነበረ ዕላማ ምሉእ ብምሉእ ሃሪመያ ንሱ ድማ ቅልጡፍ ምዕባለን ሃብትን ናይ ጀርመን ምቁፃይ ነይሩ ሓደ ንሱ ድማ ምሉእ ብምሉእ ተሃሪሙ እዩ ከምኡውን ንራሻ ዝተወሰነ ንድሕሪት ከም ትምለስ ብቁጠባን ብወታደራዊ ዓቕምን ከም ትዳኸም ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብቲ ዕላማቲ ሃሪሞም ኣለዉ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ኔቶ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ እናኾነ ስለ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ስለምንታይ ኔቶ እቲ ዓቕምናቱ ድሮ ኣብዚ ናይ ዩክሬን ውግእ ተራእዩ ኣሎ ኤውሮፓውያን ድማ ኢልካ ካብ ፑቲን ካብ ራሻ ንላዕሊ ንትራምፕ ኣብ ስልጣን ከይመፁ እዮም ዝፈርሑ ዘለዉ ስለዚ ስለምንታይ ኣይኮነን ኣብ ከምዚ ኩነታት መዓት ገንዘብ እናተኸፈለ ከሎ ኣብቲ ኖርማል ዝኽፈለሉ ናይ ኔቶ ገንዘብ ንዑ እውን ክኸፍል ኣይደልን እየ ዋላ ይበተን ኔቶ እናበለ ዘፈራርህ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ትራምፕ ስለዚ ትራምፕ ነቲ ኔቶ ንምዕባይ ብዙሕ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ከምዚ ባይደን ዝገብሮ ዘሎ ክገብር ከም ዘይክእል ስለ ዝፈልጡ ወይ ኣብኦም ክብርኮስ እዩ እንተዘየለ ድማ እቲ ኔቶ ብምቕፃል እውን ኣሸጋሪ ክኸውን ስለ ዝኾነ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ፀገም ልስን ኣብዚኣ ብጣዕሚ ዕምቆት ዘለዎ ትንተና እዩ We see deep traces of the United Kingdom in the Gaza incident, the Ukraine incident, and the Caucasus incident. We can say that the mind almost belongs to it. Pooja, welcome. Thank you. Have a good broadcast. Thank you. How are you? Thanks. How about you? I'm fine too. Thank you for asking. Sir, today I would like to talk to you about the Ukraine-Russia war. But let's start by talking about the current situation. Do you think Zelensky is a failed leader on the war? How did he manage the process? They don't seem to be very successful right now. መጀመርያ ተቐዳማይ ትሕቶ ዘለንስኪ ናይ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ዘሎ ብኩዕ መራሕቲ ኢኻ ትብሎ ዋላ ሕማቕ መራሒ ኢኻ ትብሎ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከመይ ይኸይድ ኣሎ ይብለ ኣሎ እስከ ነዚያ ንመለስ More precisely, the situation in Ukraine looks like this. Russia is a bit more dominant on the ground, more militarily entrenched, and it can feed its military structure, can survive the logistics. This past spring, Kiev forces were about to launch an offensive. They called it the spring offensive. It didn't happen. When I say it didn't happen, they tried, but it didn't work. After this, of course, I feel that both Kiev, European countries, and the United States are a bit demoralized on this issue. However, so ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክንዛረብ ተኮይና ኣብዚያ እዋን እዚኣ ራሻ ሓያል ኮይና ኣላ ሎጂስቲክስ ናታ ኣፅዋር ናታ ኣብ ወታደራዊ ቦታ ኣብ ዝርግሕ ናይቲ መልክዓ ዝግበር ዘሎ እውን ራሻ ዕውትያ ዘላ ዝሓለፈ ወርሒ 2023 ወርሒ 6 ኣቢሎም ሓደ ዓብዪ ስፕሪንግ ኦፈንሲቭ ኢሎም ሓደ ብርቱዕ ፀረ መጥቃዕቲ ንራሻ ፀራሪጎም ከዓልይዎም ጥራይ ዘይኮነስ ንውሽጢ ከኣትው እውን ዝኽእል ናይ ነዊሕ ምድላዋ ዝተገበረሉ ብዩክሬንን ብምሉእ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዝተሰነየን ትሬኒንግ ዝተዋህቦን መዓት ሃገራት ተሳተፋሉን ፀረ መጥቃዕቲ ተጀሚሩ ወላ ሓንቲ ለውጢ ዘይብሉ ብዘይ ፍረ ፋሕ ኢሉ ማለት እዩ በንጻሩ ራሻ ደፊኦሞም ከማን ስለዚ ካብኡ ንድሓር ኤውሮፓን ብፍላይ ኣሜሪካ ዲሞራላይዝ ኮይኖም ሞራሎም ተሃሪሙ ገንዘብና ንኾንቱ እዩ ዝበክን ዘሎ ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ንዩክሬን ምሕጋዝ ትርጉም የብሉን ኣብ ዝብል መደምደምታ ኣሜሪካ በፂሖም ኣለዉ ኤውሮፓ ግን ካብኣ ኣብታ መደምደምታ ክበፅሑ ይከኣሉን ኣለዉ ሕጂ ናበይ ትጉዕዞ ረይዎ this leads us to a misconception. If a result like this comes out, no one will be surprised at this point. After a certain time, Russia will win this war. Wins, okay? But if there is an impression that we are nearing the end of this war, it is wrong. It is going to get worse. I mean, I think at least one more year. Let's remember that Borrell, the European Union Minister for Foreign Affairs and Security, said that this war will not end before the American elections are over. That is very important. The American elections are very decisive for the end of the Ukrainian war. So, እዚ ውግእ እዚ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ ኣዋርሒ ሓደ ክልተ ወርሒ ኩዳይ ንዝብል ግን ጌጋ ስጉምትን ጌጋ ስእልን እዩ ምክንያቱ እቲ ዓብ ናይ ፖሊሲ ሓላፊ ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት እቲ ጆሴፍ ቦሬል ባዕሉ ከም ዝበሎ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ቅድሚ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ክውዳእ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ ስለምንታይ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ወርሒ 11/2024 እዩ ክግበር ኖቨምበር እዩ ዝግበር ስለዚ ክሳብ ሽዑ ክቕፅል እዩ ስለምንታይ ክሳብ ሽዑ መን ኣሎ ባይደን ከዓ ነቲ ውግእ ሓደ ካብቶም ዝበዝሐ ገንዘብ ክስደት ዝገበረ እዩ ስለዚ ክሳብ ንሱ እንድሕር ስዒሩ ባይደን ተስዒሩ እቲ ውግእ ፎሬቨር ክቕፅል ምዃኑ እዩ ዝነግረካ እንተተሳዒሩ ግን መፍትሒ ክህልዎ ከም ዝኽእል እስከ ንስማዕ እንታይ ዓይነት መፍትሒ But what we have to understand is this is not going to slow down. The current calm means that the next year is going to be more conflict, not widening but hardening. There are many indications for this. One of them, for example, is that the European Union countries are constantly complaining. We don't have weapons, we don't have ammunition, we don't want to give money and so on and so forth. Look at their speeches one by one. For example, Germany, for example, Belgium says, if they attack us after 3 hours, we would start throwing stones. They don't have weapons and ammunition to that extent. Germany says, if they attack us, well, we have no ammunition left. Here we see that these conversations take place all the time everywhere. When we hear these speeches, we get the impression that the Ukrainian war is going in favor of Russia and towards the end. We get the impression that it is heading towards its end. I can increase these examples much more. But there is one issue from the beginning. If Russia wins, it means that the US, Britain, and NATO have been defeated. Zelensky or another, it doesn't matter. Kiev or another, it doesn't matter. It doesn't matter at all. Such an outcome would systematically create a crisis all over the world.
ብዙሕ ነገራት ክንዕዘብ ንኽእል ኢና ኢሉ ሓደ ኤውሮፓውያን ኣብዚ እዋን እዚ ኣፅዋር ኣብቲ ናቶም መኻዚኖ ከም ዘይብሎም እዚ ከዓ መራሕቲ ናይ ኩለን ሃገራት ናይ ቤልጅየም ናይ ጀርመን ናይ ካልኦት ዝብልዎ ዘለው እዩ ስለዚ ብዓይኒ እዚ እንተሪኢኻ ብዙሕ ኣብነታት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ብዓይኒ ከምዚ ተሪኢኻዮ እቲ ውግእ ክውዳእ ይኽእል እዩ ዝብል መደምደምታ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኢሉ እሱ ግን ኣይኮነን ትሕቶ ኣብዚ ውግእ እዚ እንድሕሪ ዩክሬን ተሳዒራ ዩክሬን ኣይኮነን ወይ ዘለንስኪ ኣይኮነን ሰዓር ዘሎ እሱ ረስዕዎ ኢሉ ኣሜሪካ እያ ትሰዓር ዘላ ኢሉ ኤውሮፓ እያ ትሰዓር ዘላ ኢሉ ዓዲ እንግሊዝ እያ ትሰዓር ዘላ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ወርልድ ኦርደር ነቲ ንዓለም ሙሉእ ዝገዝእ ዝነበረ ሓይሊ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ስእሊ ናይ ኣሜሪካ ኣቃውማን ዓብይ ፍሽለት እዩ ክኸውን ስምዕዎ ነዚኣ ከመይ ገይሩ ክገልፃ እዩ Because you know what they say? New world order. If this war ends with a decisive victory for Russia, the threshold of transition to that new order will have been crossed. And so the requirements for a new world order have been fulfilled. In other words, it enters there. We can call it the entrance to the new world order. They are so afraid. This is such a vital issue for them. It is out of the question for them to end this war right now. There cannot be a definite peace. If someone in America or Europe says today that we are signing a peace agreement tomorrow, this is a white flag. The whole world perceives it like that. Turkey also perceives it like that. And when you raise the white flag, there is no one behind you. Europe also has great fears. The United States of America also has great fears. The fact that Zelensky... So, እቲ ኩነታት ንጹር እዩ ኣሜሪካ ኣብዚ ኩነታት እዚ ወይ ምናልባት ከምዘይ ተሰዓሪ ኮይና ገለ መንገዲ ጌራ ሰላማዊ ሰልፊ ሰላማዊ ስምምዕ ጌራ ክትዓፅቁ እንተኽኢላ እሞ ራሻ ከዓ ሴቭ ዴር ፌስ ወይ ከዓ ከምዚ ስእሎም ከምዘይበላሸ ክገብሩሎም ተዘይክኢሎም ኣብዚ ኩነታት እዚ ምሉእ እንተተሳዒራ ኣሜሪካ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ተወዲዩ ንኣሜሪካ ነቲ ሄጀመኒ ወይ ከዓ ነቲ ፓወር ናይ ኣሜሪካ ዓብ ፅፍዒት ይክኸውን ብመንፅሩ ናይ ራሻ ሓይሊ ንጥርዚ ክድይብ እዚ ከዓ ዝኾነት ሃገር ኣሜሪካ እያ ትዋግኦም ዘላ ኩሉ ዓለም ካይፈልጥ እዩ ምስጢር ኣይኮነን እዚ ፑቲን ናይ ራሻ ምስ ዩክሬን ኣይኮነን ዝዋጋ ዘሎ ናይ ዩክሬን ሰራዊት ከምዚ መሳርሒ ጥራይ እዩ ተርዲኦምሎም ኩሉ እቲ ኣፅዋር ሓደ ብሓደ ካብ ኣሜሪካን ካብ ኤውሮፓን ተጓሕጉሒ ዝመፅእ ዘሎ كل guidance ممرحية حبريتا ترينين سلطنة جنزب رتيت مورال كل زي برزلو استراتيجي سليا وحبريتا كل زي كاب أمريكا يمزلو بخلا زر أربعة ناتو زبها حيلي كمون أمريكا تبها الحيلي بمولا أب يوكرين مزياتوا جملا بوت هدراتنا يوكرين جرا ترجم لهم نعود ما كسعري كالو سلازم تاي مالتيو أب يوكرين فتينهم كسعرته زي كيلهم China تعذبي زلاتك عندي مكانا قنتم كا China انت عندك ملختيز مزازلو نا امريكا باور ليميت كم زلو سترايقنا يكون امريكا تعتقد زلا اسرائيلون اب حماس كتعوتاي قالت شبيه تقتل زلان برنت حماس كتطفوي قالت حجد ما امريكا بنفرتان بقلن مسحوتي مسحاده نشتي اتو جله بدرجه عالم كتري خلقه ابكي بحري نعون تطو قبلوا هاي قالون له ስለዚህ every front ስራይዎ ወስቆል ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘጋጥሞም ኣብ ካልእ ዘጋጥሞም እንታይ እዚ ሓደ ንኣሜሪካ ዘይተኣደነ ገንዘብ ከም ተባኽን ይገብራሎ ኤነርጂናታ ከም ተባኽን ይገብራሎ ሰራዊታ ከም ተባኽን ይገብራሎ ኣተኩራ ከም ተባኽን ይገብራሎ ካልእ ድማ ኣብ ዓበይቲ ውግኣት ድማ ትስዕር የላ ዘይምስዓር ድማ ነቲ ሃገር ሰዓሪት ገይሩ ክትቁፀር ኣይገብራን እዩ He was recently summoned to Washington and reappeared there does not help either. Like for example, the US Congress seems not to approve new financial aid to Ukraine. And I mean, they haven't approved it yet. They will approve it. They cut the amount. There are negotiations over the cut. They will give. They will provide both weapons and money. If they don't allow it, Washington will make its own way. They have done it before. They sell drugs there. With that money, they buy weapons from outside. They transport those weapons from another place to there. There's no problem with that. The second issue, for example, the reason why they are pushing Turkey so hard on Sweden, they insist on Sweden. The survival of NATO depends on the outcome of this war. That's why they are pushing so hard on us. If that doesn't work, they are now establishing a new headquarters. Look, this is also something new. For example, there is always talk about American advisors to Kiev, isn't there? Yes. Well, okay. There are also in Israel, it's a separate issue. Now they are putting a lieutenant general in charge, and the soldiers there are discussing it. This issue is not like that. When you put an American commander in charge, it doesn't mean that you will be able to deal with a man with 100 generals. But it is not even possible for them to give up on this. I mean, it is not even possible for them to think about it. They will see this through to the end. Or it will be like this. They will carry it until the presidential election, but not all the way there. They must not lose this war. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ኢዳ ኣይትያትሉ ዘላ ኩነታት እዩ ኢዳ ኣይትያትሉ ስለ ዘላ ድማ ንክትሰዓር ወላ እኳ ሕጂ ተወሳኺ ገንዘብ ኣይንህብን ኢና ይብሉ እንተለዉ ክህብ እዮም ኢሉ ምናልባት በቲ መንገዲ ሰነድ መንገዲ ባይቱ እንተዘይገይሮም ብሕቡእ ብገለ ገይሮም ገንዘብን ኣፅዋርን ክብዋ እዮም እዚ ድማ እቲ ውግእ ንክቕፅል ክደልዮም እንተ ሓመቐ ገለ ክፋል ኣብ ልዕሊ ራሻ ገለ ነገር ከርዩ ክኽእሉ ኣለዎም በዚ ዘለዎ እንተተወዲኡ ግን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፓወር ዓብ ፅፍዒት ዓብ ፍሽለት ዓብ ውጥቀት ክኾነ እዩ ንሳ ድማ ከይቅበልዋ ይኽእሉ እዮም እሶም እናበለ እዩ ኣርጊዩ ዝገብር ዘሎ ብዓይኒ ኤውሮጳ ኸ እንታይ ይመስል ኤውሮጳ ኸ ነህዝቢ ከመይ የንብብዎስ ከንስማዕ Just for a moment imagine with great hope that there is a peace process that starts for Ukraine tomorrow.
at this big table, somewhere in the UN, Geneva, wherever, we know who will represent Ukraine, Zelensky, Russia, Putin, America, Biden, China, Xi, India, Modi. Who's going to represent Europe? So ኤሮፓ ዝበሃል መይቲ ዝብል ዘሎ ናይ ቀደም ሚኒስተር ናይ ግሪክ ዝነበረ ሰብ እዩ ብዙሕ ጸላዊ ሰብ እዩ ድሓን ነዚያ ብኣብነት ክረዳእኩም ይብለና ኣሎ እስኪ ብገለ መልእኽቲ ብገለ ኢማጂን ወይ ኣብ ርእስና ንሕሰብ ንሱ ድማ ሓደ ስምምዕ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ክንውዶ ኢና ኣብ ጣውላ ኮፍ ንበል ተተባሂሉ ንኣሜሪካ ዝውክል ባይደን እዩ ድሕሪኡ እንተኮይኑ ከዓ ትራምፕ ክመፅእ ኢሉ ቻይና እንድሕሪና ሺ ክመፅእ እዩ ፕሬዚደንት ሺ ክመፅእ ኢሉ ናይ ስዑድያ እንተልካ ፕሬዚደንቶም ፍሉጥ ኢሉ ናይ ዩክሬን እንተልካ ዘለንስኪ ክመፅእ ኢሉ ናይ ራሽያ እንተልካ ፑቲን ክመፅእ ኢሉ ናይ ኤሮፓ እንተልካ መን ክመፅእ እዩ ውይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ስምዕዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ You just ask yourself that question and then suddenly you realize how irrelevant Europe is. Because it used to be Merkel. Merkel had the political power and clout to do it. Scholz doesn't. Macron doesn't. Why? Not only because they are pipsqueaks compared to Merkel. They are. But because anything they say will be vetoed by the government of Poland, the government of Lithuania, Estonia, Finland, Sweden, who considered them to be Putin's handmaidens, both Scholz and Macron. I'm not passing value judgment, I'm simply describing. So the two countries that will have to pay for the reconstruction of Ukraine will not be allowed to represent the European Union in these negotiations. And so who will? Von der Leyen? I mean, she... سنتاي ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኣቃውማ ናይ ኤሮፓዊ ሕብረት ንኽቕፅሉ ከማን ዘየፍቀድ ኮይኑ ኣሎ ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ውዕል እንድሕር ኣብቲ ስምምዕ ቀደም እቲ ቀደም ኤሮፓዊ ሕብረት ሓያል ከሎ መርከል ነይራ ናይ ጀርመን መራሒት ናታ እታ ዝዓበየት ብድሕሪ መጋረጃ ንሳ ዝበለቶ እዩ ዝኸውን ነይሩ ስለምንታይ ብቁጠባ ዓንከር ዝኾነት ሃገር ኣንጻር ናይ መርከል መርገፁ እንተወሲዱ ሽግር እዩ ዘጋጥሙ እዚ ሕጂ ዘሎ መራሒ ናይ ጀርመን ግን ከምኡ ዓይነት ቁጠባ የብሉን ከምኡ ዓይነት ፅልዋ የብሉን ኢሉ ናይ ፈረንሳ ተመሳሳሊ ቁጠባዊ ፅልዋ የብሉን ተሰማዕነት የብሉን ስለዚ ናይ ኤሮፓዊ ሕብረት ኣካይዳ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናታ ሙሉእ ናፅነትን ሙሉእ ብቁዕ ዝኾነ ዓቕሚ ኣለዋ ስለዚ ናይ ብሙለን ሃገራት ሓንቲ ሃገር ቬቶ ጌራ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል እያ ስለዚ እተን ዓበይቲ ሓይልታት ሃገራት እውን ተሰማዕነት የብለን እዚ ስለ ዝኾነ መን እዩ ዝውክለን ኢሉ እቲ ህዝቢ ዘይመረፆ ባዕሎም እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ነታ ዓለም ዘመሓድርዋ ነታ ቫንደርላይን ትበሃል ሰመይ መሪፆማ ህዝቢ ይኮነ መሪፅዋ that's why ነዛ ኡርሱላ ቫንደርላይን ትበሃል ፕሬዚደንት ናይ ኤሮፓዊ ሕብረት መብዛሕትኡ ግዜ ዝኸስዋ ህዝቢ ዝመረፀ መራሒት ኣይኮነትን እዚኣ ገለ ሰባት ብድሕሪ መጋረጃ ከም መራሒት ዝሸሙዋ ሰብ እያ ስለዚ ንሳን ህዝቢ ኤሮፓ ክትውክሉ ኣይትኽእልን እያ She's only there because she failed as a minister in Merkel's cabinet and Merkel wanted to get rid of her and sent her to Brussels because in Brussels you can't hear them scream. እዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ኣዝዩ ዕምቆት ዘለዎ እዩ እስከ ንመለስ ኣብቲ ናይ ኣፅዋር ናይ ኔቶ ንእሽተይ ክንርኢ ድሕሪኡ ክልተ ነገራት ክንርኢና ናብ ፕሬዚደንት ናይ ኢሳያስ ክንሰግር ኢና There, either Biden or someone from the Democrats will take over this process or Trump will come. This is their great fear. How will the process proceed if Trump takes office again in 2024 instead of Biden or the possible candidate of the Democrats? This is the greatest fear of a group within America and the greatest fear of the whole of Europe. But the Europeans are not afraid of the Russians. They are more afraid of Trump. That's the problem. That's why for ሰሚዕኩሞ ዶ ኤሮፓውያን ካብ ራሽያን ካብ ፑቲንን ንላዕሊ ንትራምፕ እዮም ዝፈርሁ ስለምንታይ example, their biggest fear is that if Trump is re-elected, he will push NATO away like he did during his previous presidency. They are terrified of that. Moreover, they even think that he might give up on NATO, that he might leave NATO. This is a controversial issue in America. But this fear is so high that our viewers should think about it a lot. The American Congress has passed a law saying that any US president cannot decide on his own to leave NATO. Imagine that until today, we have always built something like this. The US equals NATO, NATO equals the US. But NATO is crumbling so badly and feels so seriously threatened that even the United States feels the need to firmly anchor NATO. Can we say that the established order is trying to prevent a possible threat? Yes, but as I said, the established order... So, እንታይ ዝብል ዘሎ ንኤሮፓ ትቐንዲ ድቃስ ለይቲ ዝኸሎም ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ መፅዩ ካብቲ ኔቶ ጠቕላላ እውን ከይወፅእ እዚ ድማ of course ሕጊ ኣለዎም ኣሜሪካ እንታይ ዝብል ዝኾነ ፕሬዚደንት ንኣሜሪካ ካብ ኔቶ ከውፅኣ ስልጣን ከም ዘይብሉ በይኑ ከውፅኣ ከም ዘይክእል ዝብል ሕጊ ኣለዎም ብሓፈሻ ግን ዶናልድ ትራምፕ ነታ ወላ ጠቕላላ ካብ ኔቶ እንተዘየውፅኣ ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብቲ ናይ ኔቶ ዘለዎም ኣበርክቶ
ዝለዓለ ክኸውን ከም ዝኽእል እንተዘይኮነ ድማ ኣብ ዘይኮነ ዓንዳሪ ውግእ ክእትዎም ከም ዘይኮነ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚያ እውን ኣይጠቕሳኒ ካልኦት ኬላታት ክጠቕሱ ዝጠቕስዎ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣብዛ ካልአይቲ ተተመሪፁ መፅዩ ኣብታ ቀዳመይቲ ብዙሕ መሰናክል ገይሮምሉ ስለ ዝነበሩ ነቲ ስታብሊሽመንት ወይ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ጠቕላላ ከጥፍኦ ከም ዝኽእል እውን ዝገልፅ ብዙሕ ሓበሬታታት ኣሎ ስለዚ እዙን ወዲዝን ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ብፍላይ ንኤውሮጳውያን ድቃስ ለይቲ ዝኸልኦም ኩነታት ፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ክልተ ነገር ክንርኢና ድሕሪኦም ቅፅል ኣብዚኣ ለንከነ ሓንቲ ዘረባ ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ሕልፍ ክብል እዩ ተዛሪብዋ ግን እዚኣ ኣገዳሲት ክትከውን ትኽእል እያ እስከስምዕዋ And this I do for Vivek because he's very big into it. I happen to agree with him, but he said, "Could you mention this? I will never." She said, "I love Vivek." I love him too now. I didn't love him when he was running, but I like him now. It's amazing the way you can like somebody when you win, right? But Vivek is great. He's really great. But he wanted this, and I'll give him full credit for it. It's very important, actually. I will never allow the creation of a central bank digital currency. So Donald Trump, CBDC, digital currency, central bank runs ዝገብሮ digital currency ከምዚ ክሪፕቶ ኮይኑ ብሰንትራል ባንክ ዝኸውን ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ናተይ ምሕደራ ኣይከፍቅድን እዚ ሓሳብ እዚኣ ድማ ካብ ቪቬክ ዝበሃል አንተ በዘራኹም ንሱ ይብን ዛ ሓሳብ እዚኣ ስለዚ እዚኣ ዓባይ ዜና ብዙሕ ሰብ ይተሓጊሱ ኣብ ኣሜሪካ ኣትሊስት ምድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊቱ እዚ CBDC ዝበሃል መሳርሒ ናይ ሸይጣን ክኸውን ዝኽእል ዝለዓለ ቁፅፅር ክገብረልካ ዝኽእል ኣብ ዓለም ናፅነት ናይ ሰባት ክግህዝ ዝኽእል ንሱ ክኸውን ከም ዘይክእል ኣብ ናቱ ምሕደራ ከም ዘይፍቅድ ነጊሩ ኣሎ እዚ ከዓ ቢግ ኒውስ እዩ ኣብ ትዊተር ቨሪ ትሬንዲንግ ቶፒክ ኮይና ዝነበረት እያ እስከ ኤርትራ እዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክፀልዋ እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬሲደንሲ ሲ እንታይ ኩነታት ከምፃላ ይኽእል ዝቕየር ነገር ክህሉ ይኽእል ዶ ብዛዕባ እዚኣ እስከ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ንስማ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ መንጎ ኢትዮጵያን ክንዓምፆ ንደሊ ሰላም ርግኣት ኣብ ውሽጢ እዚ መቐንዳ ኣተወ ኣብዚ ከባቢ ብገፊሕ ፍጠር ዘለዎ ከዓ ነዚ ዕላማ ዘገልገለ እዩ ካብ ምንታይ ሳቶም ዝደልይዎ ሳቶም ዘበግስዎ ኩሉ ግዜ ብግብሪ እውን ተማሂርናሉ ስለ ዘለና ንዛረበሉ ንሰርሓሉ ዘለና ፀጋታት ኣብ ጎሳጉስና ንጭብጦ ክንክእል ኣለና ይትወና ነገር ዓለም እንታይ ኣሎ ዓለም እንታይ ኣሎ እዚ ወረቐቲ ዘውፅዎ ዘለዉ ሕሙም ርእሲ እየ ዝብሎ ኣነ ሲክ ማይንድ ተሓሳስቡ ትግንብት ናይ ካልኦት ትሰርቕ ተጣሓፍ ተብል ሽጥፍ ተጣቁስ ዝኾነ እዚ ዓለም እንታይ ትመስል ኣላ በብከባቢኡ ኣፍሪካና ሰሜን ደቡብ ምዕራብ ምብራቅ እንታይ ኣሎ ናይ ኤውሮጳ መሻርክትን ኮራኩርን ናይ ጃንዳ ዋሽንግተን እንታይ ገብሩ ኣለዉ ከመይ ገይሮም ሰርሑ ኣለዉ እንታይ መደባት እዮም ዘውፅኡ ዘለዉ ናባናን ናብ ከባቢና ንቐልዐ መደባቶም እንታይ እዩ ዝመስል ሓደጋታት ከይወጥቀልና ዘየድልየና ዕድል ካይንኸስር ምእንቲ ከመይ ገርና ከምንሰርሕ ንፈልጥ ስለ ዘለና እዚ መሰረታዊ እዚ ናይ ትማሊ ኩናት ንበይና ፈሊኻ ናይ ሰለስተ እንደራታት ወይ ወራር ኢልካ ጥራይ ትዛረበለን ኣይትኽእልን ኣብ ውሽጢ ኮንቴክስትን ብየንዱን ክረአ ክእል ዘለዎ ክቡር ፕሬዚደንት ኣብቲ ዝሓለፈ 80 ዓመታት ዝነበረ ተፃወታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ገሊፅካ ኢኻ ብመንፅር እዚ ሓድሽ ናይ ኣህጉራዊ ድሕነት ስትራቴጂ ዝብልዎ ኣብ ኤርትራ ዝፀንሐ ኣሉታዊ ኣመለኻኽታን ቀፃሊ ተፃብኦን ናይ ኣሜሪካ ክልወጥ ትፅቢት ይግበረሉ ዶ ብኹን ንዛረብ ኮይና እዚ ዋላ እንድሕሪ ተመሊስካ እንተሪኢኻዮ ንንየተሉ ይኮነን ዋላ ነብለሉ ይኮነን ግን ዝቕየር ፖሊሲ ክህሉ ክእል እዩ ኣይትበል እቲ ዝገርም እዚ ኩሉ ዓበይቲ ተባሂሎም ዝኩሉ ዓይሉ ዝኩሉ ናለዎም ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ናይ ህፃናት ፀወታ ፋይዳ ዘይብሉ ትርጉም ዘይብሉ ሳቶም ይኹን ካልኦት ዘይከስብሉስ እንታይ ገደሾም እንታይ ቆፀሉ ትብል ኣብዚ ቅድሚ ባይደን ትራምፕ ከሎ ኣንታ ክውርሙ ቀይሩ እዮም ኢልካ ዝሕሰብ ነገር ኣይኮነን ግን ኤንጌጅ ክንገብር ምእንቲ ስለምንታይ ኣይተማሃርኩም እንዲኹም ኣብ 80 ዓመት ደይ ንብሎም ኢልና ፅሒፍና ምና ንፈልጥን ሓደ ሜሞራንዱም ሰዲድና ማለት ስለምንታይ 80 ዓመታት ከዓ ኮይኑ ቀፃሊ ተፃብኦውን እዚ ኢልካ ከተማኻኒየሉ ትኽእል ሞገስ ዝበሃል የብሉን ትንታኔ ኣይኮነን ግምታት እውን ኣይኮነን ፋክቹዋል እዩ ካብ 1941 ክሳብ ዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ቀፃሊ ጉጉይ ፖሊሲታት እሞ ኩሉ እቲ ጉጉይ ፖሊሲታት ከዓ እናተበርዓነ ዝኸይድ ስለምንታይ ክመሃሩ ይክእሉን
መዘኻኸር ዝኾነ የድልዮም ክኸውን ተባሂሉ ተብል ኣሎ ኣነ ዝገሮ ተዝክሮ ምስ ኩሉ ዝበልካዮ ከይሰማምዓሉ ክእል ግን ንመፃኢ ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ መሊሱ ማለት ሩሙ ክእሉ እዮም ቅይሩ ክእሉ እዮም ኢልካ ትገብሮ ዘይኮነስ ኣታ ኣይፍለጥን እዩ ትጋገዩ ኣለኹም ምባል ከ እንታይ ነብሩ ኣለዎ ምእንቲ ከተመዝግብ ኣብ ታዋትሎ ዘይኮነስ ኣይፍለጥን እዩ ምክንያቱ ኣይቀየርን ኢልካ ንዝረኣኻዮ ካያይዳ እውን ኣይፋልካን ምባልስ እንታይ ነብሩ ኣለዎ ብሕጊ ዝኸውን መን ፈልጥ ኢልካ ትገብሮ ነገር እዩ ድሕሪኡ ቆፂሉ ኣይቀፀለን ሓደ ምልክታት እውን ኣሎ ዝገብርዎ ዘለዉ ጌጋታት ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ከባቢና ዝዕዘቡ ዝተፈላለዩ ወገናት እውን ኣለዉ ኣብ ምውሳን ደረጃ ግን ቶም ዝውስኑ ናታቶም ሕልሚ ናታቶም ፋንታዝያ ዘለዎም ስለ ዝኾነ ካብኣቶም ክፅበዩ ትኽእል ነገር የለን ንዓና ብቐጥታ ስለ ጥምተና ወይ ስለ ዝምልከተና ንሓና ጉዳይ ጥራይ ዝምልከተና እሞ ኣይግድሸና ንንፃርና ጥራይ ስለ ዝፀብኡ ዘለዉ ኢና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ንዓና ምናልባት ናይ መወዳእታ መስርዕ ኢና ንሕና ንመፅእ እቶም ቅድም ተፃባእትና ኢሎም ቆይድዎም ወይ ድርትዎም ደልዩ ዓበይቲ እዮም ንሕና ኣብቲ ሊስታን ምናልባት ኣብ መወዳእታ ኢና ንመፅእ ሕጂ ሓፈሻዊ ናይ መኣዝኖም ለውጢ ክመፅእ ክእል እንድሕልካ ዘይሕሰብ ነገር በየናይ መንገዲ ከም ኢሎም ክሓስቡ ክእሉ ይረኣየካ እዚ ማለት ግን ነቲ ጉዳይ ሰላም ርግኣት ክመፅእ ረሃባዊ ክመፅእ ምእንቲ ኢንስፓይት ኦፍ በንፃር ናታቶም ተቃሊስካ ክትረኽቦ ትኽእል እዚአን ከተረጋግፀን ኣይትኽእልን ኢኻ ብዙ ብትምኒት ኣይተረጋግፆ ዋላ ፀሚትካ ምስኣቶም ተዛሪብካ እውን ክትእርሞ ትኽእል ባህል ነገር የለን ኣባና ጥራይ ዘይኮነ ከይድካ ንበይኒ ቦታታት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ረኣዮ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ረኣዮ ኣብ ሰሜን ዘሎ ረኣይ እዚ ከባቢና ማእከላዊ ምብራቅ ዘሎ ረኣዮ ሓደ ብሓደ ምናልባት ኣጋጣሚ እንተተረኺቡ ዋላ ኣብዚ ዞባ ዘሎ እቲ ጂግሶ በበይኑ ፋሕፋሕ ኣቢልካ ሪኢኻ መወዳእታ ኣጋጢምካ ተሪኢኻ ዳርጋ እቲ ኩሉ ፀገማት ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ናይል ቤዚን ኣብ ጋልፍ ዘሎ ናታቶም ምትእትታዋትን ዕንደራን ዘምፅኦ ዘሎ ፀገማት እዩ ስለዚ ብድምሩ ክንርኢ እንድሕር ኮይና ንሕና ጎደቦ ንብሎ ነይበርሁድ ንብሎ ብቀረባ ንኩነታትና እውን ዝፀሉ ናይ ኒል ተፋሰስ ኒል ቤዚን ኢና ኣሎ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኣሎ ብቐንዱ ቀይሕ ባሕሪ ኣሎ ወሽመጥ ከዓ ኣሎ ጋልፍ ኣሎ እዚኦም ነናሓድሕዶም ተመላልኣቲ ክፍለ ዞባታት እዮም ንሓድሕዶም ዘለዎ ዝምድና ብርግኣት ደረጃ ብልምዓት ከምዚ ንሪኦ ዝፀናሕና እቲ ዓብይ ፖሊሲ ለውጢ ክገብሩ ይኽእሉ ዶ ኣነ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ምስቲ ምኻድ ናይ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ብምሉእ እቲ ጂኦፖለቲካ ዝኸደ ዘሎ ለውጢ ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ብሓልዮት ናይ ኤርትራ ብድንጋፀ ናይ ኤርትራ ወይ ብድንጋፀ ናይ ካልኦት ሃገራት ዘይኮነ እቲ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ መመሊሱ ናብ ሽግሪ እትዎም ስለ ዘሎ ኣካይዳ ክቕይሩ ዝኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ሪፐብሊካን ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ተመፅኡ ጥራይ እሱ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ገለን ሃገራት ኣምባሳደር እውን ኣይሰደድን እዩ ክሳብ ክንደይ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከም ዘይግደስ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታቱ ጥራይ ክግደስ ስለ ዝደሊ ስለዚ ካልእ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተሪእናዮ ኩሉ ግዜ ሽግርን ዕግርግርን በኣስን ኣለዎ ኣብቲ ዙርዩ ስለዚ ነተን ካልኦት ሃገራት ዳርጋ ኣይዝክረኒ እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ከይተዘከርካ እንተኸይድካ ብኣሜሪካ ድማ ፀጋ እዩ ኣሜሪካ እንተዘይዘኪራትካ እንተዘየልዒላትካ መኽሰብ ይሓቅሓይሽ ኣሜሪካ ዝረሳዓተን ሃገራት ፅቡቅ እየን ዝነብራ ኣሜሪካ ክትዝክረካ ኣብ ካላንደር ኣሜሪካ እንተዘይኣተካ ትዝበለፀ እዩ ስለዚ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ካብዚ ናይ ባይደን ዝኸፍእ ነገር ንዓለምና ክጋጥም ኣይክእልኒ ምክንያቱ ብርግፅ ባይደን ከምዚ የመሓድር ዘሎ ዝበዝሐ ሰብ ዝሰማምዓሉ ሓቂ ኣብዚ እዋን እዚ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኣብ ነብስኻ ኢኻ ክትኣምን ዘለካ ወላ እኳ ትፅቢታት ካብ ካልእ እንተኾነ ግን ማለት ብካልኦት ትፅለጥ ኮንካ ኣብ ነብስኻ ኣሚንካ ኣብ ኣካይዳኻ ኣሚንካ እንተኸድካይ ትዝበለፀ እናበልኩ ካብቲ ንሱ ዝበሎ ተወሳኺ ክበኩም ዝኽእል የለን ናይ ሆፕ ኩሉ ግዜ ግን ንፅቡቅ ግን ተስፋ ገብር ናይ ሎም ኣርሲ ድማ እዚ እቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይ ዓለምና እንታይ ከም ዝመስል ርኢና ኣለና ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርሲ ኣብ ዝኽውዲ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፅቡቁ ቻው ዕውት ክትከውን ንዕውታት ትኸትል ከም ዝበሃል ኣብ ከምዚ ኣገዳሲ ኩነታት ናይ ቁጠባ ናይ ዓለምና ንበዓል ወረን ባፈት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ናይ ሂወት ዝለዓለ ዓወት ክጓናፀፉ ዝኽኣሉ ንዕኦም ተተኸተልና ከምኣቶም ንዕወት በዓል ወረን ባፈት ነዚ ኩነታት እዚ ንክገልፅ ኣብ ከምዚ ናይ ፍርህን ናይ ራዕድን ግዜ እቲ ዝበለፀ ስጉምትኻ ሕጂ ክትወስድ ኣለካ ብምባል ይመክር ስለዚ ንሕና ድማ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ቢዚ ኮይኑ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ብንእሽተይ ጀሚርና ኣሰሩ ተተኸቲልና ፅባሕ ንጎ ብዓቕምና ዕውታት ክንከውን ንኽእል በዓልኩም ነዚ ሓበሬታ ተጠቂምኩም ኢንቨስት ክትገብሩ ትኽእሉ እንተኮይንኩም ኣብ ስቶክ ማርኬት
بليز قبروا ناتي حاجز انتدليهم دما كمزا ويب سايت يزولو حبريتا وسيتكم كحجزوكم سقم توسدوا يغني اللي